Pozdrav Raja, prvo da vam čestitam novu godinu, sve najljepše 2013. da mi živite dugo ko kornjače, ali naravno nekima je sretna, nekima nije. Zašto nekima nije? Zato što uđem na jebeni sajt gdje piše poskupljenje cigara od sutra za 60 pfenninga, znači ono uglavnom što je tam napisao za poskupljenje. Da Bog da ispraću djecu na hemodijalize kod banketa, da Bog da se raspadu kod Tanan Halvas, ona Bašarska, znači fabrika duhana Sarajevo, Philip Morris, BH, Imperial, Tabako i tvornica duhana Robin i ONL, znači vama, tim firmama bih želio da poručim da Bog da vam popustili temelji ili ako su metalne konstrukcije, to jest montarnih objekata, da Bog da vam popustili gromobrani svima, znači. A za ovog debila što je poskupio to, želio bi da od tih 6 bonova svih, znači da vam tvornice rade samo za vaše transplantacije, znači želim vam što više tumora, što više rakova, cisti, kuga, kolera da dobijete. Znači, ne znam više šta da vam poručim, da Bog da vam čerke dijele pić ko Konzum katalog, znači batiranje pri kraju samo ću na brzinu želio bi da se zahvalim MC Aldinu za objavu, pozdrav za mog kralja Bili Javića, Show, Emilija i ostale vlogere, ne znam hoće me prekinuti pa zato. Znači, svi govorite kako je Švabo kraj, Švabo ovo, Švabo ono, Švabo vam popravi dan i tako, to niko Švabo da šeri, hajde malo, objavljujte tam, širite dalje, nek se širi ko kolera i tako te bolesti, znači, hvala vam svima od srca i eto to je to. U ove sedmice spremam jedan veliki skandalozni klip gdje će biti svašta, naravno tu će biti kozmetičarki, nekih manekenki tamo vamo, znači, eto to, bilo to ukratko, nemam baterije, ovo kulta, ko gremlin čovječe. Hvala vam i vidimo u sljedećem klipu.